Hai manaze ting choma I zai hai manaze zeme mang ka ge klum dele ya huing komnen mai kana ke zeme dai ting kum chana ze kai ma dai nai ming mai choku zeme mang ka ina zeme ko gane hai mana hange pole ge dera dele Notice Assam State kadu UCC Hindi ka chib ze kai do dile hize ka chidile hize chib lam ke Assam State gu Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sharma ne panchayat jai sanket jitu teulia gai dile hize ka chidile hize chirmak je Assam State gu Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sharma ne saje UCC Hindi kai magle je ne du iya ne agu model chamchei je teulia gu le hize Assam State gu Chief Minister ta dile hize ka chidile France kdai gudu chuna na UPI transactions te do di dele hize ka chu dele hize France gu saiki kdi be zai city kdi be pam gudu te do di ze Eiffel Tower gudu ai be UPI transactions te ta te do di rahangge kai kam gai ne le hize sa dele इंडिया राम को बौद्धि पे प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल एक्सपो के हिंदी का हची बजे ते वंगाई गुले हिंजे का चिदले चुना के इंडिया राम के देगे करीम पुई की कदीबे नेशनल हाईवे कचाम में पुई की राम के जे सौरा बिकी जे तले गई गुले हिंजे का चिदले प्लाम जने गरी कदीबे ट्रक ते में से टैक्सी ते में रमे सौन तक रबे बम का जे पुनुई जे कदौ दो बे बम के सौ गलो जे पुनुई को गरी गने हलांग ते ममा ते जे बम पिसिगने पुनुई सौ दो दुई बिकी के जे पुनुई सौरा हंगे पे ई के सौरांगे सोन तक रबी की जे नेशनल हाईवे के तले गुले जे काचु तले जी माहिती ना मिपुई के इंडिया राम के देगु बौद्धि पे प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी ओडिशा स्टेट के क्यों चंगाई तले हिजे काचु तले हिजे इसी ओडिशा स्टेट के जे क्यों चंगाई ब्लॉग के प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कचम बे गरी मिपुई की कदीबे तले रबे जे गरी तीबे मिपुई की तले रबे जे इनको कोमी पुगु प्रोजेक्ट कचम बे करोल रेक्स रोक चेत सेट सोने दु की बे मी जे इनॉग्रेशन ते गई तले हिजे काचु तले प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी ने जे ना माहिती ना मिपुई के असम स्टेट को चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने साजे इंडिया राम को बौद्धि पे प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी असम स्टेट गुवाहाटी गदु वांक्यो चंगाई गु जाइची गदु करोल क्रेकेट गु प्रोजेक्ट कचम बे ताते रंगे इनॉग्रेशन जाई कलेट पता जे तेगई गुले जे काचु तले नमाई के इंडिया राम को प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी ने असम स्टेट गुवाहाटी गजे राजस्थान स्टेट को क्राइब थिंग चीफ मिनिस्टर ते जबा में पे अशोक गहलोत तुझे कोरोना पॉजिटिव निम पैदले हिजे का चितले हिजे राजस्थान स्टेट को क्राइब थिंग चीफ मिनिस्टर ते पे अशोक गहलोत ताइगे से कोरोना पॉजिटिव रुन मार्क स्वाइन फ्लू जे दो लामुइले हिजे कंफर्मेशन जे पेंची चक से पे गई तले हिजे का चितले इंदा माइटिंग ना मिपुई के हिमाचल प्रदेश कॉस्मेटिक फैक्ट्री के जे हमी तो पेदले जे काचु दले जे चिके हमी तो पेचे मिक्रिंग तिंग री रहंग के की हु मने सिम के बिगने मिना हंग केत पकरिंग बजे गगैती जे मिना हंग हिम रेमिंग मदु जे रेस्क्यू ते पेद गई दले जे काचु दले चिके स्पाई मरा मने जे चुना रे कचांग मदु मिना हंग काइमिंग में तकाई दिबे बम जे चिमक जे पे जे चुना रे कचांग मदु चिके रेस्क्यू जे ते जला मुइले जे काचु दले तति बिके क्रिके जी इंकाई जकना मई के उत्तर प्रदेश स्टेट अयोध्या के हिंदू मिगुहरा की दिका कसांग बे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा बम लुबचांग जिमाई तिना मिफुई के चिबे हिंदू मिगुहरा की दिका कसांग के प्राण प्रतिष्ठा बम लुबचांग के जेमना में द बेते वांग जै चिगे तिकी वांग मने कचारंग कंग डोनेशन पे वांग बजे क्रोल क्रेसो ने दुकी जे डोनेशन जे पे वांग ले जे काचु तले जे चिगे क्रोल क्रेसो ने दुकी जे डोनेशन पे वांग बगे क्रोल को चुम जे लाख रिंग जने ऑनलाइन गने चीजे डोनेशन जे पे वांग ले जे चेजे मकदा बने चिगे जेमना में वांग चंगे लुबने डोनेशन जे पे को ले जे काचु दले जे चुना ची उत्तर प्रदेश स्टेट अयोध्या के राम मंदिर दिक क सांग बगे जे जेमना लक काइमिंग सोने दु की मने चिगे तिकी वांग जे चिगे द बे जे ते वांग चंग दले जे काचु दले
namai ke kana ke zi kreu ze sna mai te ze na IAF Indian Air Force me Rajasthan state ke ze performance ke di be bam gule ze ka chu de le zai chi ke Rajasthan state ke performance bam be hi ge rifle ze prachan apache ram ze du chi ge punui ran chi be tak che te lia gule ze ka chu de le Teti beting kum chang na ze kreu set kene chu je chuna re ka chang beting kum chang na ze kai ma dai re ka chang bige indiaram ke dei me indiaram ke dei so je hla me li si ke te me mina ang hai ma dai je ka chum me punui kring benga chang de le ze foreign minister te je ba me pe as je sankar ne rang chi chek che rang gai de le ze ka chu de le Zai anui hai mana chira hange ka nang be zai hindi ka chi be Mumbai High Court me na sa je chuna tinge le rahang me relationship ke je ngya zai ke je khung kan to be je bamlu zai ne ka gya be do mi swanga je bamam de le zai chingum ba hange le rang me ke je ngyan zai ke je khung be tinge punui ha do me nong ne mama te me je bam le su le pui pe na ra me nong ne rahang pe ki ge pui pe na ra me je lugai lak be ke je mana me chi talai ne te do lak le je ka chu de ze chirmak che mana mena chingom bege chi talai ne te zai mama ge te mak chala le ze ne du le fuina rame rahang pe na rame ze court me telu ze zai police thana telu ze FIR me te gai ze mama te ze ba me pise ne Mumbai High Court me na sa ze ai go madu ne rep hang du sei gai makule ze ka chu de le plam za ne me fui me pe lu gai lak pe ze me fui me pe ning ze tu puni chilu mak che relation ze bam kan to be ze ne ze chirmak che puni physically punoi inko komi je teugai ni zabam le sudu chingo medu na rep hange sei gai makule je Mumbai High Court mena rang chi chek charangai dele je ka che dele mai kana ke zi madai ting kum chana ze kai madai nai mi mai ha chogu zeme mang kan ai gena loi ga radle ningnui hai mana ne ting nai mi phuin sang ne zeme mang ka ze pikai za king gai ba mi bisik na ton di dele hai mana ze klum dele